Унда бүtä эле башкортча сүйлөшөлөр. Башкорт тилин үйрөнгөнүн себептери көп менин оюмча, чүнки башкорт һәм татар тилдерин иштеткенде, биздин кыргыз, казак тилдерин иштеткендей болду. Бирок кыргыз тили каткалаң тил. Калайсың, кандайсың, эмне кылып жатасың, биздин менен ойнорго тилегиң бармы дейт. Башкортлар сейди хөтлөбөсө, кыргызлар? Түндүк, түштүк. Башкортларда Урал батыр эпосы бар, һәдә Манас. Эми сөзсүз окуш керек дебейин, дей албайм. Жакшылык жамандыкты жеңет. Манас атабыздын 7 осуят деген нерсеси бар. Кулама таптап куш кылдым, курама жейип журт кылдым. Башкорттарым окуу керек, окуу керек. Арабыздан адамдар көп окуу керек. Хайырлы күн, кадірлі тамашачылар. Бүгін біздің тапшыруда башкортча сөйлөшкөн кыргыз. Танышып кетем, менин исмим Туратбек. Мен Башкортстанга окурга келдим. Башкорт Давлет педагогика университетинин Башкорт филология факультетинде окуп жүрөйм. Хәзерки вакытта 2-нче курста окуйм. Һәм бында келүүмдүн себеби менин пландарда Ситилде окууну окуп бүтүрүүгө тилегейним. Шугала миңе шанс түштү, шулай Ситилде университет бар деп. Шунун менен ойландым да, карап сыгып, шул вариант өтүп кеттим. Потом тесттерди тапшырып, шулай этип. Немеге Башкортстан, Татарстан түгүл мәсәлән? Менде башында 2-3 вариант чыккайны. Англияга һәм тагы экинчи мамлекеттерге. Унда, чүнки мен унда баргым келмәне, чүнки унда 12 ел мектеп образования. Ух ты. А бездә Кыргызстанда бында 11 ел бит. Англияга бар укырга миңа тагы 1 ел университетта Кыргызстанда окуп бүтүп, шунан һуң Англияга барып, обратно беренче курсына отурга керек. Калай матур сөйлөшөм башкортча. Сен Башкортстанга келер алдынан башкорт тилин укудуңбу бир кайда? Жок. Жок, сенин айтсам, бул жака келгенге теклим мен башкорт тилин һәм башкорт халкы турасында бир неме иштегем. Һәм нисек башкорт тилин нисек сөйлөшө тоже иштегеним жок эне. Бында келдим да, мен Россияга тип кена настрой алгайным. А бында келдим, Башкортстан деп айттылар, мен аңладым, ама былай урысча айтканда не интересовался. Башында мне надо было сразу там поступить, главное вот эти цели. Время на подходе было. И үлгүргө кирейин. И шулай айтып мен тапшырып келдим да бында, и окуу башталгас, факультетим башфак болгон үчүн, Башкорт филология факультети болгон үчүн унда бүtä эле башкортча сүйлөшөлөр. Мен рус сөйлөшмөйлөр. Жок, 1-сентябрда помню. 1-сентябрда келдик, бизге урусча сүйлөнүлөр. Привет. Мен думаешь, о, жакшы дейин, да? Рус сөйлөшөлөр, жакшы. Жакшы. И унда олтуруп линейка башланды. Линейкадан соң факультетке барып, өздөрүнүн бүtä биринчи курстары жыйылып, бизге декан, зам декандар таанышуу, шул неме дейм. Мероприятие такое произошло. Знакомство. И ушунда бүtä эле башкортча сүйлөп баштадылар. Мен унда уже аптыраным да олтурдум. Неме деп сүйлөйлөр. Шулай этип иштеп олтурам, ама аңлап башланым. Башта аңламадым, и бир вакыт өткөс, уже аңлай башланым. И 2 ай, 3 ай дегенде уже матуритет аңлай башладым 72%. Ярты ел деп айтсам дұрыс була, наверное. 5-6 жылда сөйлөшө башланым. Уже сөйлөшө башланым. Тырышып башланым, сөйлөшө башланым. Башкорт тилин үйрөнгөнүн себептери көп менин оюмча, чүнки биринчиси ул түрки тилдерине кире, кыргыз, казак, бүtä эле түрки тилдери бит. Окшос келет бири-бирине. Экинчиси менин окуган яйым Башкорт филология факультети болгас, унда бүtä эле башкортча сүйлөшөлөр. И үчүнчүсү бүtä досторум биздин факультетте башкорттар. Шулар менен сүйлөшүп практика жүзүндө үйрөнүп алдым. Ама менде только разговорный, грамматически билмейм башкорт тилин. Матур элечем. Ахина башкорт тилинде немеге окшой? Юмшак депми? Юмшак. Кыргызлар деп кана окшомаган. Мисал казаклар деп кана окшогон. Мисал келтирсек, менде шулай
едім болды, чүнки башқұрт һәм татар тілдерін ешіткенде, біздің қырғыз қазақ тілдерін ешіткендей болдым. Чүнки хәзір мен өдім қазақ тілінделі, қырғыз тілінделі, өзбек һәм екінші тілдерді сөйлей білем. Шуғала башқұрт тілі меңе еңел болды деп ойлаймын, аңларға һәм сөйлеп кетерге. Қырғыз, мен хәзір қырғызша сөйлеп етем. Қырғыз тілдері менен қазақ тілі оқшаш келеді. Бирок қырғыз тілі қатқалаң тіл. У нас называется қатқалаң тіл. Анткени бізде жесткіре қатуырақ береді. Мисал үшін хәлдер несек деген, аумағы хәлдер несек бізде қандайсың? Қандайсың? Ау Қазақов қалайсың будет. Емшағырақ. У нас қандайсың? Емне қылып жатасың? У Қазақов не істеп жатырсың? Не істеп жатырсың? А у нас емне қылып жатасың? У нас чуть грубее. Қалымарақ. Да, у нас так вот. Но и татар һәм башқұрт тілдері меңе шулай сезілді. Чүнки татар тілінде чуть грубее, чем башқұрт тіліне қарағанда. Башқұрт тілі хәлдер несек те, татарлар хәлдер нешек, нәрсә, онда неме деген. Шулай сөздер тағыла көп мысал келтірә. Һин мана башқұрт асып КВН лигасында қатнашаһың. Нисек инеп киттең онда? Башқұрт асып КВН лигасында. КВН-га катнашуыбыз боюнча сөйлөп өтөм. Онда нык кызыклы, чүнки бизде ой жок эне. Ойнайбыз деген. КВН-да катнашады. КВН-да катнашабыз. Башқұртса. Тем более башқұртса, бунда башқұрт лигасында ойнарга мен ойламагайным. Меңе биринчи курста менин факультетимде окуган бир кыз бар. Ушул башқұрт КВН лигасында жүрөй ол. Әлі вакытта ойнап жүрөй. Шол меңе айтты, предложил, биздин менен ойнарга тилегиң бармы деп. А мен онда башқұрт тилим аябат түгел эне, һәм әзір тоже аябат түгел. Матур. Онда и менде вакыт болмады. Мен адаптировался пока мында. Көнешип йөргәнсә ойнамайым деп систем да ойнамайым тинем. Унан һуң бына екінші курсқа келгәс, уже более-менее күніп қалдық бұнда. И бір досым айтты, айда енді ойнайық дедім. Мен такой, жоқ дедім. Хватит енді йөрүгә дә. Айда ойнап қарайбыз дедім. Я такой, жоқ дедім. Ол шаяртып айтқайны. Онан һуң ол мәктепте эшләй өзі. Менің досым, қазақ. Шул менің менен КВН ойнаған. Онан һуң ол мәктеп оқушыларын КВН-га индирге тіләне. Ана онда молодежный лига түгел, а онда 18 яштан югары болға тиеш екен. И заявканы ебергәс, уже афишалар сыққан. Катнашыр керек. Катнашыр керек. И ол мені уговаривать етіп башланы, көндірерге тырышты. Һәм һуңында көндірді. Біз КВН ойынға уже 2-3 күн қалғанда уже сценарийді добивать еттік, һәм ойнарға тілеп сықтық. Шулай етіп, бірінші ойынды ойнап қаранық. Бұға текілім Қырғызстанда өді-өдің тамашо, көңілді жегеттер деген лигалар бар. Онда тоже ойнап жүргейнім көбі. Хинат опытлы. Онда ойнағайнім. Бұнда Башқұрт лигасында һәм әлбетте бұнда онда бүлек кетінде. Екінші түрлі, бүлек түгіл, екінші түрлі. Шуғала бұнда ойнап қарарға тіләнік. Башқұртлар сәйді хөтләбесе, қырғызлар? Сүтләбесе? Хөт. Молоко, да? Молоко. Бізде тоже бар. Қырғызлар да хөтләбесе мүгіл? Бар. Онда, как и в других странах, башқа елдердегі бізде де диалектер бар. Түндік, түштік, юг, север, итіп бөлінелер. И большей части северные, они употребляют чай с молоком. Это хөтләбесләр? А на юге большинство употребляют зеленый чай. Кәдімгі сәсә инде. Кәдімгі сәйселер. И көбігі көк сәйселер. Мана башқұрт қырғыз халқының оқшаш орындары бар ма? Тиніңсі, мана башқұрт бар, һәм қырғыз бар. Неме һәмен олар оқшаш дейді? Оқшаш. Бұнда культураға нык оқшаш. Да, оқшаш. Шулай етіп алыштырып келе, бұнда оқшаш sıra. Çünkü
былай айтканда Хеде тоже юрта бар. Ушул Оны бар инде. Хеде тоже бар. И орнаменттар тоже бүтә эле окшош. Кыргызстанга кайтканда хина хорайлар башкортларды һөйләле дип, кем улар дип әйтәле? Башкортлар дия улар Түркия халык дейм. Беренче вакытта. Унан соң улар Урал Батырдың һәм Салават Юлаевтың ул потомки. Токымы? Токымдары дип айтам. Һәм ниме дип айтырга, если охарактеризовать нык шат, нык был ягын урысса, наверное, айтам уже характеристика. Добрые, приветственные такие. Башкортларда Урал Батыр эпосы бар. Һәдә Манас, Манас эпосын сиккана һөйләл, бер асыклал. Манас эпосы ниме турагында язылган? Манас эпосы там кыргызча һөйләле гой. Кыргызча аңлатырам хәзер. Манас эпосында Манас деген уны безгә башкортларга нимәгә укырга кирәк дип уйлыйм. Эми сөзсүз окуш керек дейм, дей албайм. Бирөөдү мажбурлоодагы кыйын. Бирок окуп карап көрсө жакшы болот деген ойдомун да. Анткени башкирлерде дагы, башкорттарда дагы Урал эпосы бар экен. Бизде Манас эпосы бар. Манас эпосы дүйнөдөгү эң чоң эпостардын бири. Кызыл китепке кирген. И ошол жердеги биздин еще Манас эпосы 3-кө бөлүнөт да. Манас, Семетей, Сейтек деп. Трилогия болуп бөлүнөт. И окууга деп неге сунуштайм? Анткени окуп көрсө Урал Батыр менен Манас Батырдын может айырмачылыгы сагыштырырга мүмкүн була. И сагыштырып, может в дальнейшем окшоштуктары сыгып келе, может бир жегинен барып бир жегинен бири кетирип ал жагы белгисиз. Ошо Манас эпосунда кандай айтсам, ошондой эле жакшылык жамандыкты жеңет, бирок өз өлкөсүн коргоо. Өз өлкөсүн коргоп, элди биримдикке чакыруу. Манас атабыздын 7 осуят деген нерсеси бар. Ошо 7 осуят, 7 сказаний Манаса. И точнее заповеди имал эле. Шулай имал. И ошол 7 осуятында бардыгы айтылат. Кулама таптап кош кылдым, курама жейип журт кылдым. Ол аңлатканы кушту берекей гене сагынан башлап өстүрүп, уну куш иттим ди. Куш ишлендим. Элди ийип, народ дегенде тоже эл бейтинде. А у нас курама жейип, журт кылдым. Журт это тоже эл. И аңлатырганда элдерди бирден калай матур сакырып олтуруп эл иттим деген мағынада. Башкортстанга тилегим келе, кыргызча, специально кыргызча айтермин. Башкортстанда ар убакта тынччылык болсун, аманчылык болсун, өркүндөп өссүн, жана жаштардын жүрөгүнө ыйман, улууларга нысап берсин, ар дайым кечүүлөрдү ызаттаган, улууларды урматтаган, бири-бирине сый көрсөткөн жана эл аралык достукту бекемдеп алдыга максаттарына Башкортстан Республикасы жетише берсин. Мен Башкортстанда жүргөс, башкорт тилинде Мифтахин Акмулланын «Башкорттарым окуу керек» деген шигырынын бир куплетин айтып берейин да. Башкорттарым окуу керек. Арабыздан адамдар көп окуу керек. Аңгыра аюудан Уралдагы корккандай, эй туугандар, наданлыктан коркуу керек. Тип Мифтахин Акмулланын шигырында язылган экен. Уну аңланым да. Һәм мындан не только башкорттар гына, бүтә хәзерге вакытта яшьтәр һәм бүтә ил
оқырға керек деп ойлаймын. Чөнки оқу бұл біздің қырғызстан өтем, біздің аңсызымызды, деңгейлеуізді, ақылымызды өрчітіп жана өстіреді. Сәлам, мин Ғалиян Сынбулатов, һеҙ Йыһан каналында. Рәхмәт барығыҙға, кем лайк ҡуя һәм репосттар эшләй. Һәм дә ҙур рәхмәт бағыусыларға. Әгәр ҙә һеҙ каналға аҡсалата ярҙам итке килһә, экранда күрәһегеҙ QR код. Ул эшләй Тинькофф банкы аша. Һәм дә Boost Donat сайтына видео аҫтында һылтанма бар. Һәм ул Boost сайтында ҡайһы саҡ айырым махсус видеолар сыға.